Lebitso la ka ke nna Bridget Ntshudisane, ke dula ka motseng wa ka Senotlelo, ke na le mengwaga e 51 years. Be ke kgopela le nyakishe molekane wa ne le mengwaga e leng 53 years go ya godimo. Ke nyaka molekane wo e leng gore o ne le maikarabelo, o ne le maikemišetšo, wo e leng gore o ikemišetše go aga motse. Tate ka kapa ke sepetše leeto le le telele, ga sanke ke kopana le motho o e leng gore nka aga lapa le yena. Ke ka mokgwa le bonang ebile ke re le nyakiše molekane. Ke godile ya ka tema ke ikgatile go fitlhela ke fitlha go mengwaga ke leng go yona. Ga sanke ke no kry-a ntate wa ba le maikarabelo wa ka reng o nyaka go aga motse. Ka se sebaka ntate ka kapa o tlo ya kua le kua go go senya. Ke nyaka ntate wa tikepetšeng o a sokoding jwale ka nna, le yena a boneng tša bophelo, le yena a nyakang molekane o e leng gore nna le yena re ka aga motse, ra ba le tšwelopelo ka mo gae. A ntlhomphe ke mo tlhomphe, ke na le bana, le yena a ka notla le bana, a gone bothata. Re tla swanela fela ka mme le ntate ka mo gae, re be le ka ga rena. Le nna ke swane le baswadi ba bang, ke be le sefane, ke be le ka ga ka ntate ka kapa. Mengwaga ga e sa dumela, šetše ke retšitše mengwaga metelele ke sa kry-e molekane o e leng gore a ka ba le maikarabelo a gore a ka ba le motse, re ka ba le motse. Go no ralokiwa ntate ka kapa, mengwaga ka ke metelele 50 years a se thaka ya motho until o fitlha go 51 years. A wa ntate ka kapa nna ke a le kgopela nyakišeng ntate wa e leng gore o ne le maikemišetšo, o ne le maikarabelo. Nna ke mme o e leng gore ga ke bereke, ke mo gae, a ke kry-e mošomo, ga ke kry-e income. So nka thaba kudu ge ke ka nkerela ntate o e leng gore o ikemišeditše, o ne le maikarabelo tša bophelo o šetše a di bone, ga a sa le mo thalokong. Tate ka kapa nka itumela kudu gobane ka se sebaka ga go sa kgonagala gore nka boela morago ke godile go bapala go sa le gona. Ke swantše ke tšwele pele ka bophelo, le nna ke swana le basadi ba bang, ke be le motse. Bana ba ka ba godile ntate ka kapa, ke a leboga.